Sen de genççi. Senin beyişin Aybek'in rahatsızlığında. Aybek'ti kanday aytsa Aybek'e makul olup yaşasın gerek bu dünyada. Aybek egerde bu dünyada narazımın dep bu dünyada ötüp kete turgan bolsоң, beyiştin jittin jittabaysың. Ошон үчүн Aybek'ti жакшы сыйлап өтүшүң керек. Aybek kanday aytkan bolsa, ошого макул болуп жашашың керек. Baş yiyip yaşasın gerek. Kanday dese ошого макулмун деп. Şeker, apaka şeker, kara dese de kara deşim gerek. Анан Erişler, meni zaşayt et, meni eve kılayla. Aybek'ti. Жок, биз деген тиги сени защищать этип жүргөн эле тиги андай болбойт. Бул жерде деген Аллах Тааланын бул өкүмү. Күйөөң ыраазылыгын жашаш бул дүйнөдө. Кандай десе ошондой бүттү. Aybek rastını aytmoçu emi. Men ayтканды кылып калгам. Эртең кеттик десем кетип калдым. Mene teksin. İyi canım. Öyle de. Apo. Azı tamam kızak vereyim, anda sap vereyim he. Uyudu cınap vereyim. Kolundan bari gelip bütün Çürüktün arzusunday, sezimdin tatlısunday. Sen benim periştemsin, gölümdün akbusunday. En nazik meriminden esiliverdim men. Harbalıp sağa berildim. Oh 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 canım, başıma kondum.